US President Donald Trump thlop tu ten Joint Congress nei lai lu chila Tharum Thawhna le Buaina an siam chu dem tu an tam chho hle a Republican Party ho tu le Senator Lokjinga po Tharum Thawhna le Buaina violence le mob rule thleng chu dem tu an tam hle big technology Facebook Twitter le YouTube lampo in President Trump thu le hlate chu shek hri tumin Facebook chu andar kar som ni pali chung Donald Trump chuan an platform amang thei don lova Twitter po in President ani na anga abik taka athu le la pu chu thin chu phalchin siam sakin a account po ti top zui an tuma soi ni in YouTube lama po Trump thu soi video then khat an tarlan sak du lo hetiang big technology lamten President Trump thu le hla an block chan hi boina punlun lo nan le ti re nan le emergency measure atan an ti ni in an tarlang Joint Congress US lawmaker ten Joe Biden a electoral college vote zanga somthum paruka changa zathum panhi amu chungchanga hnem nge na certify tura soi ho na le Republican House member le Senator then kaden nol sak antum chu boina chota ka wangin ven himna chungchanga lawmaker te bi ruk tir le mun hima son chua an ni nu le soi ho na ti top lai lok nu darkar ruk nu a soi ho chan le ani Joint Congress session kai roi tu Vice President Mike Pence le House Speaker Nancy Pelosi te po Capitol Police 10 mun hima shuain anda ane anu dariat PMA soi ho na nei le nu in Mike Pence chuan voina Capitola Tharum tho tu te chuan in hne ngai lowang Tharum tho na chuan an hne ngai lowa zalen na chawin an he thina he hi mi pui te in alan reng ani ti in voin hi US Capitol history atana ni ru om lo lung thiat thak ani ti in Capitol Police State le Federal Police le dankeng ko tu hne na lom thu asoi ani Mike Pence chu Senate chambara tangin security awangin hruai chua ani a Capitol chunga me cheka lum le thi na adema van doina awanga lo tu tele in hliam pal le basal thate pathian in mal som sela America chu pathian in mal som ro se ho u na I thok tran le anguti in member de chu asom zui ane House le Senate chuan Republican member then kadin Arizona State electoral vote som pakhat chu Joe Biden a chantura hnem nge na chu hnol du in Joint Congress a an puluta ngai tua ani nu in House chuan vote zathum pathum atanga za som ni pakhat a hnola Senate a som ko pathum atanga pathum mangin nol anita ane Senate a hian hnol zongin Senator Cruz Sen Josely Sen John Kennedy Sen Cindy Hyde Smith 10 vote an pe a nol tumzinga in soi ma se Capitol hmuna Tharum Thawhna om tak awanga rilru thak omin chungmi te chu Sen Roger Marsha Blackburn Kelly Leofer Janice Lackford Bill Hager te anni Senate chuan Pennsylvania State atanga electoral college vote Joe Biden ta na hnem nge na nol na tur chu reilu tukpo soi ho chiam lovin somko pahni atanga pasari in anhol zui tabok Senate Majority Leader Mitch McConnell Republican of Kentucky State chuan state sang atanga electoral college vote nol tura nialna om to lo tura angai thu asoya Pennsylvania State electoral college vote hi Republican House of Representatives somriat le Sen Josely te chuan nol andu ane Josely si kumsang ni somni pali a Republican Party atanga US President chu tura ngai ania Pennsylvania State a hian Biden chuan Trump chu vote sing riat in ane antia hei hi postal ballot wanga le election ti chingpen fraud wanga mu a Trump le ama thlop tu te chuan an pu ane Pennsylvania State electoral vote nolna objection hi Scott Perry Republican of Pennsylvania State le Sen Josely Republican of Missouri State 10 Joint Congress a an pulut ane Capitol Hill a Trump thlop tu ten Tharum tho le Buaina an siam ta ka chuan Republican hruai tulok zinga po ngai dan aphir si zo ta hloma Trump a thlop bur thin tu te po Tharum tho na le Buaina siam na chu na taka demin Trump a thlop tu te chuan chung Republican ho te chu phatsan tu an ti ve thung ane President Trump thian tha le thlop bur thin tu agov khelpui thin Sen Lindsey Graham of North California State chuan
he election thu buaya Trump chu har sa takin kalau kal tlang pui chawa he tianga ato phi ka huwa in ka du lo tak zet ani oh my god ka huwa ani engkim ka soi thei chu he mun atanga chu hi ani ka du to ka ta e atok chu atok ta e ati sen mit romi ofuta Trump soi sel fuk fuk thin tu chuan helna insurrection thil ti ani e ati sen tom cotton of Arkansas chuan Tharum Thawhna chu dem thei chi ani lo min veng him tu Capitol Police te chu pathian in mal som ro se him taka min siam ani ati San Marco Rubio of Florida chuan Capitol Hill a thlir thlen dan chu ram hmangai zia ani lo ram changkang lo that war zia ani American nun phung do dal na ani ti in Tharum Thawhna le Buaina siam tu te adem hle San Rubio hi US President chu veto ni in hun local tura po base sang pol ani Republican Senator zinga rote ko la sepa ang mai Ren Paul po in mob rule le Tharum Thawhna chu American zia ani lova hetianga Buaina siam le Tharum Thawhna hian election reform asiam lul lawang atibok House Minority Leader Kevin McCarthy of California chuan hetianga pong tal na hi America ni phung ani lo kanun phung kal tlat ni in ti top tur ani atibok Kevin McCarthy hi Trump thlop bur thin tu ani President Louis Barack Obama chuan Capitol Hill beina chu conservative media le Republican Party wanga pu in Grand Old Party roi tu tele Trump chuan thil ni na dik tak apom mangaya Biden chu thataka thlopin a tho pui tur ani ti in Republican zinga election result pom tu te om chu a fak ani Obama hian a Vice President Louis Joe Biden tin theina na sa takin annu pa in Black African zinga an campaign thin ani Capitol Hill a Donald Trump thlop tu te lu lai hian Senate floor a electoral college vote da na bom chu alo thukruman lawa chuti ni lo sela chuan electoral college ballot hi suasamin a hal vek an ring ani Somalian American House of Representative atam ni na ta na Minnesota state atanga thlantlin ihan omari Muslim nu chuan che chama constitution veng him tura kan india mang takin Donald Trump thil ti dan chu adik lova ama impeachment nan article of impeachment ka draft mek te alo ti venge ihan omar hi democrat toy thar jinga radical left anti left wing squad anti jinga mi khani in atlin zo lo anrin lain November ni thum in thlana aron tling vele ani CBS News chuan President Trump chu a cabinet 25th amendment again White House atanga da son remove andu ati he thu hi conservative media Breitbart News po in aziaka ma se thudik ani le ni lo asriat lo Speaker Nancy Pelosi le Democrat hote chuan President Trump chu aron tlin tir sangni som paruk atanga be ngar char charin White House atanga da gian antum ur hle a ma se an hlo tling lo ani 25th amendment ek ang chuan Vice President le Cabinet 10 President chu rorel tlak lo anti chuan Congress Senate a pulutin 2/3 vote angin ban tir thei ani January ni ruka Washington District of Columbia chung Capitol Hill a Buaina le Tharum Thawhna a thlena wangin ven himna that jong nan Washington DC Mayor Muriel Bowser chuan January ni som ni a President elect Joe Biden lak lu na balla lo na turin ni som panga chung state of emergency a puang zui ani engbo ruak tak lo thleng zelang mo Police lam chuan January ni ruka Buaina chuaka wangin mi pali in an thi pha thiam som pali omin mi pasari hospital a da an nia man mi som pathumomin an soya heti lai hian Capitol Hill chunga ka hlum meche pakhat chu ani na le hming an hreto a hming chu Ashley Elizabeth Babbitt kumsom thum pangami ni in US Air Force a tangto San Diego California state ami ani anti Ashley Babbitt hi Donald Trump ngai sang tu le thlop burutu ani a kumsom pali z US Air Force a tangin high security officer thokin tuna ero apasal pani na eron nen an ko sati ani Ashley Babbitt thi dan hi chui chian mek ani a mita mutu de chuan Speaker Nancy Pelosi office tukver dar thlang chutke a dagin lon atum chu angonga ka ni in chumi hnu a chuata tlu in aboral zui ni in an soi media then khata ero chuan a oma ka ani an ti thung
silai mu hi voi khat chia adong ti ni in tunge kap tu hriat ani lo Nancy Pelosi in Congress a lectern a man thin chu lu chil tu te hian an pu chuak dai nge ani Ashley Babithian CEO na Fowler Pool Service and Supply Spring Valley a athok meka a pasal hlui Timothy McEntee nen US Air Force an tran lain anin chara kumsang ni panga April atanga kumsang ni sompakwa me thla thlengin anin nei ni in an soi a pasal hlui McEntee chuan a thi thu alo hriat chuan me chemak tak lung lian tak le rulian wonderful woman big heart strong mind ani ati Ashley Babithian Facebook te po mangin chuta chuan we are cute te Trumbot Parade 2020 ti te QAnon chungchang te ajiak nual thin ani anti Capitol Hill House lamin Joe Biden a Electoral College vote Pennsylvania State atanga amu nol na tur asoi lai hian Democrat le Republican ho te chu anin aw beng chengin Tharum han tho mai du tu te po anom ve woi a Democrat chen khat chuan Republican ho te chu dot thu bak soi lo le an dot soi wanga Buaina chuaga an ron pu a chu tiang tongkam chuan Republican ho tin lung tina in tongkam ring le in sual mai pe in boruak atang ve ut thin ani ma se speaker Nancy Pelosi chuan boruak khapda in session hi akal pui ani US Joint Congress chuan Democrat Joe Biden chu US President somli paruk na turin Electoral College vote zanga som thum paruk atangin za thum paruk mo in Chakah apom ta a Donald Trump chuan Electoral College vote zani som thum panhi amuta ani Electoral College vote hi zanhi som sari mutu tlinga puan thin ani a mi pui vote anuai telin mutam ma se EC vote zanhi som sari an hu lo chuan an tling thei lo President Trump po in thu chu siamin in thlanna result lo chu adan chu kapom thei lo bura ma se January ni som ni a chuan thatakin thu nei na in hlanna orderly transition awmang President Trump khatna ro pui ber chu atop ta a ma se America ro pui zual zel na tura be na Make America Great Again chu bul ain chan don chau ani ti in asoi